ingako ngokuhlukanisela ukuthi nake ekhaya ubaba uyagoloza akafuni lento iphume la ekhaya akafuni ukuzenza lento bathe uyamtshela ukuthi lento yasikweqa ebusuku yasilala ebusuku yasikweqa lento ibhizi nathi uvela iBhayibheli ubaba uthi la ekhaya thina siyakholwa angeke kuze ngoba manje uma uzomeqa ngaphezulu uzoba necala edlozini ukuthi awuhloniphe umzali wakho nathi njengabo makhelwane njengezakhamuzi sizokubona njengomntwana ongezwe la ekhaya uthola ukuthi ke mawulapha ke wena musu ukujahela ukulapha lo muntu ombona manje ukuthi nangu Sotobe soyahlanya uthola umsusa wendaba ukuthi lokhu kuhlanya la ekhaya kubizwa kungene kanjani uyabona ngoba uthola ukuthi kunokhokho la okuyena ophethe lensila so as long as uzoyilapha wena kulophilayo sasa umntana Sotobe naye mayefika kule age uzofika ehlanye umthakathi yakwazi ukuthwasisa umthakathi yakufaka ephehlweni uhambe uthwasa ogidi idlozi livuke livuke idlozi ukhuluma ukhumbule ukuthi utikoloshe imkhovu le ilwane ezikhaliphile uyakwazi lento ukuzenza umkhulu wakho uyakwazi lento ukuzenza ugogo wakho uthi ngiphupha ugogo ngiphupha umkhulu umshayeli avuke kanti isilwane Imibono neziphakamiso akuzona ezeTRC TV okanye ke iThemba podcast. Kodwa ke ezesimenywa esimenyiwe kwiTRC TV. Banya. Sabingelele eNingizimu Afrika kuphinde ukufika khona ke iphimbo lami igama lami ngusazi ngingokwesibiya ngigijima la kwiTRC TV bakithi sigijima nje sinethemba ukuthi nina nikhona lapha ekhaya nilalele niyadla niyancinda kululwazi esihlezi siliphethe ngaso sonke isikhathi siza nabelaphi bendabuko beniphathele emgodlagodlweni yabo bengenankinga ukuthi bakithi bayancindisa noma bayagcaba yibona phela uMavuso noSigegeda insizwa ingakho hlezi sithi nje okwethu ukukunikeza nje into ezokunikeza impilo ngaphezulu kwalokho kusiyabonga ukuthi khona uyilunga lomndeni uyasubscriber uyalike uyacommenta siyabonga maqhawe namaqhawekazi akithi enkalweni zonkana kuzo zonke nje ifundazwe siyabingelela Northwest nalaphana ke Free State Johannesburg kwandonga ziyaduma kwamntanami wende liphina laphana ke kwaZulu siyabingelela eLimpopo kwelamavenda sanibonani bafethu siyanithanda kakhulu lapho ke eLimpopo ngaphandle kwaleso sifundazwe asilutho sibingelele bakithi nje kuzo zonke izinkalo sigijime siye kuwena Mavuso sithi qhola kithi Sotobe siyakubingelela nababukele emakhaya uMavuso incele mfana obhekisa inkabeju kuwena isichonga sikhuluma sinami lo suka namzukwane enganayo nkonka lo dida amaphisi umfana inkomba yakhombisa amadoda kwamangale izizona namhla lokuyisamangele suka ngokusho njalo sesikhona sisuke siregister kulamadoda ukuthi sesiphakathi sondela okay niya activator njalo siyabingelela nje Sotobe kumnandi ke ukuba sekhaya kuTRC la sidingada khona asazi ke namhlanje siphethelene ngoba indoda ehlala inama topic interesting akunakele lithi uqhawe esibingelela nje nakwinsiza ehlezi kuyona baba uSigegede siyathoba uqhawela kithi sehlisa amakhanda kodwa siphakamisa izandla sidlula kakhulu ekhanda cha sibingelele phakathi kwakho insizwe endala Sotobe sibingelele nendoda enkulu isibusiso lesi isibusiso into enhle sibingelele naphathi isimo sekhaya esisabizelwa kulo cha kusaseyinje emnyama kuphindile futhi sahlangana njengoba isishilo insizwe endala ukuthi asazi ukuthi ufihleni sesobona khona nje ukuthi kuthiwa yes cha kodwa kuhle sibingelele nabalaleli nabalandeli phe kwisimo sendawo amen lensizwe ehlezi naye mfoka Sigegede uma ngabe sihlizi naye la deep kakhulu yabona la phe kwisimo salomkhakha esikona into ihamba ngesiphiwo uma ihamba ngesiphiwo engikholela ukuthi idlozi liyakwazi ukujulisa into
ukuthi uyi-understand and noma sowujulile uyezwa indoda noma umuntu mekhuluma nesiphiwo ukuthi cha onesiphiwo ngoba manje izinto sesiyilanda la iduze angithi ngoba khona manje abahamba bezwa kuthiwa akhulume angakwazi manje umuntu okhuluma into ayaziyo uyichaza from eqaleni abancithile egcineni yona iyajula kakhulu nyayazi kakhulu iyajula ayilanda nje indaba phansi kodwa ngibonga nje umlomo nokukhula ngoba ke ekhombe nokukhula kulomsebenzi Ngamavuso mfethu singekubalekele lokho mfethu ukuthi bakhona abantu abathi mabehamba bathi bahamba nedalwa zakubo abanye bathi bahamba namadlozi mabekubiza ngaleyo ndlela kodwa kuthola ukuthi uhamba nesilwane mfethu isilwane siphila kuyena do lezo ilwane igcine sezimrula umuntu ngizoya kusigegeda mfethu kodwa ngifuna ukuthola ukuthi lento engiyikhulumayo zingamampunge lezo ndaba noma ngisha emhlolweni. Hey uthini indaba enkulu Sotobe ngoba uyazi wena Sotobe umuntu mase efuna ukukuvala umlomo ube ukhuluma naye noma ufuna ukukutshela into ethile uma ufuna nje indaba yakho ukuthi ungaloku umhlupha uloku umbuza into eziningi uvela athi ugogo ushoka nje or ngiphelile idlozi lami noma ingilosi yami umoya oyingcwele yabo wonke umuntu nje even nabantu abathwasisayo basenkingeni ngoba uyithwasa livuka mase lifuna ukuthi lenze lento elifuna ukuyenza ngenkani livele likutshela ukuthi ngibhuphile manje ke sike bese ungabi nawo amandla umuntu mase kutshela ukuthi hayi umkhulu wami noma idlozi lami noma umoya oyingcwele uthi bese iyakubinda lento kodwa kwesinye isikhathi it is true ukuthi kuyenzeka ucabanga ukuthi kunento ohamba nayo noma kunento ekhuluma kuwe kodwa ibe leyo nto ingahlambulukile noma ibe sesimeni sento eyisilwane ephila ngaphakathi kuwe futhi ekucontrolayo futhi ehamba nawe. Ngithe uba deep mhlambe emfokesigegede ngifuna ukuthola ukuthi ilwane ehlala kumuntu kuyenzeka yini mhlambe ube khona imihlo phakathi kwesipuki esiphila kumuntu angazi ukuthi uphila naso nesilwane uma ngabe into ekanjalo ihlukaniswa kanjani phakathi komphefumulo womuntu noma phakathi komuntu ophila phansi komthunzi welanga. Uyabona umuthinta inkulumo lo ekhulumayo inkulumo ejulile limaze izwe njengoba namhlanje sibona izwe linje inkinga zabantu esihlangana nazo emsamo iyiyo leyoqala la mkhulu isilwane siyamafomu amaningi ngoba kumele sihlukanise phakathi kwesipoko nesilwane. Yes kumele sihlukanise ngoba kunesipoko kunesilwane angithi isilwane siyamafomu amaningi isilwane siyakhandwa into evuswayo kodwa kokunye iyayivuselwe ebubini ukuthi iyo destroyer loyo muntu noma iyovala obunhlanhla baloyo muntu for example kwenzeke uthola ukuthi la ekhaya nihlushwa igundwane angithi kodwa le gundwane emilihambile la ngene ekhethenisini anisalibona ukuthi liphelelaphi angithi and la ekhaya imali seyavaleka la ekhaya imisebenzi yaphela umuza kithi uzohlola bese sithi hayi manje yazi kunento egijimayo lapha ekhaya kodwa lento ivuka njengesilwane kodwa nina nibona ini ilokhuza igundwane mina ngibona isilwane angithi ukuthi yiyo leyo nto eqeda ini ekhaya uyabona so isilwane siyavuka ngeform yekati ukuthi menilele la ekhaya inizwe into igijima but mina thina phuma egijima phekwendlo umuza iweight yangithi into egijima la nekati ayifani iweight ukuthi uyizwe ukuthi manje iweight yomuntu but mothi abheka ikati alinayo iweight leyo nto isuke seyivusiwe kuyiform yani esilwane but emehlweni kuzovela ini ikati yangithi and then mase sesihlukanisa lapha kwesimo sesipoko isipoko nizohlushwa yithunzi zabantu
uzothi mophuma mhlambe uyangaphandle uzobona ngathi kunomuntu okhona mothi mophuma kube ngathi kunesithunzi la or sometimes imencimile kube ngazathi kunomuntu omile leso isipoko leso isipoko but manje ngoba izinto ezivusiwe ngepurpose ehlukene angithi ukuthi zizo destroyer la ekhaya so ukhona omunye umkhulu mekakhuluma ngesiphiwo kakhulu ngamathwasa ukhona umuntu ozothi uphupha beleka ingane angithi and then mozoyikha phezulu lento ukuthi hayi kusho ukuthi wena unesithunywa ngoba isithunywa sayivele ngani ngomntwana angithi ungawukhona ukuyihlola wena nyanga leyo nto kanti lo muntu ubelethiswe isilwane yayibona leyo nto lo so isilwane siyamafomu amaningi ukuze ukwazi manje ukuhlukanisa kumele ube nenjula yokuhlola nokubona nokumbulelwa ngemimoya ngoba le yimimoya kodwa imimoya efihlakele kuphi emehlweni abantu mhlawumbe uthinta indaba enkulu engizobuya kuwena kuyona ngayo kodwa ngifuna ukuthola ukuthi Mavuso uma ngabe isipoki noma uma ngabe umuntu kuumuntu ukuthola ukuthi uthi uya ku-interview bamthembise bembiza impela bathi hayi izofika ekhaya kodwa uma efika lapha efike ethithize kungenzeka mhlawumbe kusabisana nesipoki kahle ake siye deeper kancane kuloko akuthintile usigegede before siya lapho uyabona zimbili noma zintathu inhlobo yezilwane noma imimoya efike ibenzima ukuyilapha uma isekhaya number 1 idlozi elala ekhaya eliseliphenduliwe ukuthi lize kabi la ekhaya ngoba nalo liyanazi futhi uma liza la ekhaya uzothola ukuthi ke seliza in a form of into leyisilwane lesezonlanda uyabona number 2 uthola ukuthi lento isiba umdliwa noma kunento la ekhaya efakwe kuphi ebudlotini number 3 uthola ukuthi la ekhaya kwangqwatshwa umuntu noma nafike nakha ephezulu kwethuna lezi zinto lezi it's all about territory ukuthi le ndawo ezikuyo zine right yokuthi zibe khona because lo esikhuluma ngaye uyini uyidlozi lo esikhuluma ngaye uyini umdliwa but ukhona kuphi la ekhaya so abantu abafike babhayiza kakhulu ukuthi lezo zinto ongeke ukwazi ukuyilwisa uma uzoyikhipha la ekhaya zinendlela ethephecelezi yokuzikhipha otherwise uzolanda inyanga kuze zifike ku10 iziloko zihluleka ukuyikhipha leyo nto so siyakuphike siya kule liphuzo libuzayo lokuthi kunezinyo form of spirits noma imimoya ethile ezokuvumela ukuthi taste a level of success izovuma ukuthi uye kule interview izovuma futhi sometimes ukuthi uthole lo msebenzi kodwa le mali masoyitholile bese iyawuhliphiza izovuma ukuthi you secure that appointment oyifunayo no Patrice Motsepe noma nomuntu wena ucabanga ukuthi uzokunika i-breakthrough but izothi senhleli lento yakho into abantu mangibahlolela isikhathi esiningi ngiyaye ngithanda ukukhuluma ngama near misses noma ngikhuluma nge-spirit of almost okusho ukuthi cishe ngakuthola ukuthi cishe kwenzeka because those are the izinto lezo popular kakhulu ezifika zenzeke uma ngabe kunemimoya ephazamisa umuntu unfortunate part you will never know what you don't know until you know so ukusho ukuthini awuyazi into angeke uma unesipoko uma unesilwane ohamba naso isikhathi esiningi awazi and isikhathi esiningi awukhona ukubona ukuthi khona into engihlupha and uyaphika ubakutshela wena so uyaphika uzobona thina mase sikudescribela noma sikuhlolela ufune sibe nolwazi ukuthi sikubalele the symptoms sikubalele izinto ezenzeka kuwe vele ukhwele phezulu kwazo yabo sikutshela ukuthi hayi wena kahle kahle imali uyayithola but makufika le 10,000 after 2 days awuyikho into oyikhombayo oyibonayo ukuthi uyenzile ngale 10,000 symptom number 1 that's symptom number 1 ukuthi you have a spirit that is fighting you a symptom number 2 uzothi unabantu uvukelwe ngoba unesidina unento eyisicanucana abantu bazokubalekela abantu bekhomba ukuthi uyaxabana nabo noma uyaphambana nabo
yabona kodwa ngento nawe ungayitholi uma uthi usemsebenzini ayikhona la emsebenzini abantu babamba ama meeting ngami kodwa I can't even say ukuthi ngibenzeni laba bantu yabona unomuntu othandana naye nihlala ngokulwa yabona uthola lama business lama interviews you apply you've been applying for the past 10 years kodwa ukwazi ubizwa for one even interview noma ubizwa that's the end of it because kunezinye zezinto especially ezilwane noma ezimoya masivusa sibiza ngokuthi these are time sensitive cases okusho ukuthi in every 2 years la ekhaya kunomkhuba othile okufuneka wehle kodwa ugadwe ilento le eyisilwane that is why kunabantu namhlanje abageza bangacedi beloku belahlilwane bangacedi yini is because ulahla uyena ufocusa kuphi ekugezeni lalela sotoba uma saka ilumbu lento uma siyaka isuke iphila lento okusho ukuthi sisuke saka isystem uma ngizokuvusela isipoko ethuneni ngithathe izinsila zakho noma zala ekhaya bese ngizivusa lento ngiyibeka la lento ngisuke nginika ama instructions ukuthi lento kufanele ivuke yenzeni kuwe noma kini so okusho ukuthi lento engiyishiya la sometimes it goes to a certain extent ukuthi lento uyayiphakela khona izinto uyinika zona ukuze iloku ikwazi ukukhumbula ukuthi mina ngilandela sotobe so sotobe ke uyangithola inyanga sotobe uyahamba uyogeza esigangeni kodwa ugeza for 2 weeks kuba ngcono for 2 weeks bese iyakhumbula lento ngoba lento iphethwe khona la ihleli khona lana sivuse sipoko sikhumbule lesipoko ukuthi mina I've got an assignment yokuthi ngilandele usotobe iphinde ibuye lento yebo so ikufana nezichitho zanamuhla izichitho zanamuhla zahambi nje isichitho nje sodwa ukuthi hey kuhlanganiswa amakhubalo uhamba uyoshaya lento esigangeni etoilet sesihamba nomoya othile but leyo nto leyo is later to a different topic because funeka sike ngilela ngasike sikhulume ngezikhwama eziphelelwe izikhathi uqinisile eqhawe lasekhaya kodwa ke bengingathi kubaluleke ngani mfethu ukukha kancane kuleyo nkulumo yakho mhlawumbe location ngayinikeza baba isigegede ukuthi kubaluleke ngani ukuthi umuntu mesegeziwe wagezela ukuthi ube nespoki salahlwa futhi okwesithathu kubaluleke ngani ukuthi nasekhaya lapha aphindela khona kube ukuthi isilwane sisusiwe noma kumele ebheke kanjani le nto ukuze ingamlimazi because umuntu ungafika umgeze umlahle isilwane kodwa uma sisekhaya asikhona ukubuya yini ngaloqa inzima le uyazi kunento okumele qiniso silikhuluma sabelaphi kuyayenzeka umuntu ahlushwe isilwane sakubo ukuthi savuswa ukhokho bakhe noma omkhulu bakhe ayesigcinela isiko uma sehamba lento njengoba namhlanje sinezangoma egcwele ingaka uma sihamba lento kanti umkhulu wahamba wayolanda isikhwama ngaphandle wayolanda into yokuphila ayegcinela usiko la ekhaya utheme sekashona alisagcinwa lo siko lento seyahamba ngama generation isifika njengento eyidlozi la ekhaya kuba ngazathi manje into yini okuyidlozi la ekhaya kanti into okumele igezwe kugezwe lelakhehla so manje lento izohamba ibahluphe la ekhaya ngoba isilwane sala ekhaya esihlangane nani nobudlozi bala ekhaya ningaphuma niwumndeni nihambe nogeza ngaphandle izobuya lento ngoba beniphatha idlozi mokusondela idlozi lisondela nalesilwane ayibona leyo manje ngakho ngithi iqiniso kumele silikhulume into singayilandi phambili asikwazi ukuyilanda emuva okumthelele namhlanje imizi efile yangithi so leyo nto ifuna ukuthi manje ngoba kunento manje ukuthi abazali sebashonile or abafika manje insizwa ngibasase namandla banemali bafuna ukuyilungisa lento uthola ukuthi yahlula obaba omkhulu babo yazahlula nobaba bakhona nobaba omncane bathi bayilungisa azange ilunge
lento angithi ngiyawahlula manje nabo laba ngeke bakhone ukuthi ilunge. That is why ngiye kancane ngizobuya futhi. That is why uzothola abanye abantu kuphakama idlozi lasekhaya komalume kubo kakhulu ukuthi la kunzima balekelani ngapha ukuze impilo nenekhanya iye phambili ngoba le abakini bahluleke ukuyenza. Okay, bese ke sengibuya la kuyayenzeka wena Sotobe ukuthi thola la ekhaya abantu bayashona angithi usiko la ekhaya lisagcinwa. Inzila ayigezi njengabantu abamnyama siyazi kumele sigeze inzila angithi sigeze bomnyama la ekhaya abantu bayathunwa abagezwa. So uma uliphahla ledlozi la ekhaya lizoza ngobumnyama ngoba ligezekanga lihlambulukanga angithi manje meliza ledlozi lizolona maliza lisondela kini lisondela ngani ngokuthi lizobusisa kanti manje ngoba limnyama lifike livala impilo. Uyayibona and then bese ke sofika kube laphi nakhona bese kusokuhlukana ukuthi umlaphi oye kuyo ukhona ukujula kangakanani ngokomoya ngoba omunye uzodaya kunesiboko kunomdliwa kunani kanti idlozi la ekhaya lidinga ukugezwa la ekhaya ukuthi lihlambuluke lizobuya nani nobunhlanhla bala ekhaya. And then kwenzeke futhi ukuthi thothi idlozi la ekhaya laphendulwa njengoba namhlanje sokuphendulwa amadlozi ukhona la ekhaya waliphendula idlozi ngoba umuntu mekaphendula idlozi uphendula idlozi anika isilwane. Yabona nina menenza izinto nenzela lesilwane angithi ngcinela lesilwane yena uyazi ukuthi ulibambile alibambe khona idlozi. So kuwise kulombuzo wakho kuwise ukuthi uma ugezwa kakhulu ngoba mina nyaye ngithi mangisebenza umuntu bese kusengikwazi nokubheka ejardini lento sizoyisusa kodwa lento isekhaya sokufuneka abantu abadala abasondele sizokwazi ukulwisana nalento esekhaya ngoba uma uyikhipha wena la uyikhipha khona uzobuya la ebaleni uzoyifica la angithi uzoyingoba ila vele angithi awuyilungisanga. Uyabona so manje kwazi ukuthi kutholakala indlela ukuthi uma kulungisa kulungiswe nemisamo ngoba into esishayayo manje yini imisamo. And okwesibili ayikho into akukho lula ukulahla isilwane. Yes isabelaphi mina ke ngumuntu oneqiniso khona into engihlulayo ukuthi umuntu mekafika ngimtshela ukuthi yazini kuze le nto lapha iphume kumele uthole umuntu othwalisayo noma umuntu okwazi ukuvusa imimoya ngoba ngisuke sengibonile ukuthi le nto into eyavuswa ya introduce la ekhaya ngena ngani ngosiko into engene ekhaya ngosiko akwazi ukufika uyishaya kumele iphume ngosiko nakhona. So kumele ngoba lezi zinto zinamakhodi angithi za activatewa so kumele uthole umuntu okwazi ukuactivate imimoya ngoba ongasibona isilwane ukuthi sikhona but ungabi namandla ukusixosha. Yabona inkinga ayileyo ukuthi usibonile wena uthi yes sikhona kunento egujela noma kunani but awunawo amandla ukuthi uyixoshe le nto leyo. So umuntu kumele umchazele ukuthi no le nto izongihlula ngoba ziyawa inyanga ngifuna ukukhuluma amanga uyakhihliza amagwebu ejardini lomuntu uvuke emoshari uvuke esibhedlela ziyakhaba ngoba ukhumbula le nto ikhandwa neyiqupho izinto ezikhahlelayo ilwane ezikhahlelayo wena mozoyithinta le nto izokhahlela ubheke phezulu. Yabona so zikhona ezikhonayo ukuphuma zikhona ifuna abantu abajulile but ikakhulu ukuthi uma ufuna ukulungisa kumele kuqale kulungiswe nomsamo wasekhaya and then ilungiswe nonke niwomndeni ngaba uma ulungisa ekhaya ulungisa ifamily lonke wonke umuntu ophilayo la ekhaya kumele ayogezwa ugezwe nejareti uhlanjulule kushiswe la ejardini ngoba manje sokunale tendency eyilwane enyanga no abelaphi oza kwethu athi mekathi uzolungisa ekhaya fika athi uzoqinisa. Yabona nimuntu ufika uzoqinisa uzoyivalela la ngaphakathi lento angeke soyivalela uyikhiphanga eloqala usebenze qala uyikhiphe lento iphume uthi moqinisa ibalo uqinise nabantu bala ekhaya ibe sengaphandle engaseyikhona iaccess yokuthi ingene. Okay ikhonto evuka eyumbuzo ukuthi qhawela sekhaya kuyenzeka yini ukuthi isipoki noma isilwane sixoshwe la ekhaya noma sixoshwe kumuntu kodwa sibuye after maybe 2 years or 3 years noma mhlambe kuyenzeka isilwane nje sihambe for good. Yabona ngizoya kukhehla malikhuluma umavuso omekathi iyahamba lento ibuye isilwane ngoba ama-duties njengoba khuluma ngama-duties ivusiwe le nto yanikwa ikhaya angithi uma inikwa ikhaya ukuthi usikuvusela ukuthi uhlala lapho ngasoto so uma uyikhipha wena uyikhiphela ukuthi yephi ngoba izophuma esinye isilwane ungasikhipha sohlala ngale ngaphandle egedini
ukuthi meyiqeda ifa le mithi wenze ngayo bese siyabuya isihamba sibuye isilwane sihambe sibuye until size sithola umuntu okwaziyo ukusidestroya ukuthi sife noma kwazi ukusithwebula ngoba lezi zinto zihamba nani nesithwebulo ikhona ongayishaya ukuthi ihambe ikhona ozoyishaya ukuthi ibuye iloki ibuye iloki ibuye egcina izobusa la ekhaya ingakho kumele ukuthi moceda ukusixosha bese kusuyabethela uyaqinisa la ekhaya ukuthi manje singasabuyi ngifuna ukuthola Mavuso mfethu ukuthi iyiphi indlela permanent yokuxosha isilwane bese ungena kulento yokuthi nowadays mfethu sithenga imizi thola ukuthi lo muzi kwakuhlala usigegede kuhlala usotobe ithatha isinqumo sokuthi no ngiyawuthengisa because ngineyinkinga kuthola ukuthi ngiyafika mina ngiyumfoka miya ngiyawuthenga umuzi inkinga zalapha ngizazi mfethu sidlula kanjani entweni kanjalo ukuthola ukuthi akusa understandeki sithe sangena kulomuzi sekwenze u1 2 3 no 4 impilo ayisafani nasekuqaleni sidlula kanjani kuleyo nto Sotobe yonke ilike hloleni wena Sotobe ngoba iproblem uma ungakayiboni leyo problem usuku ungakho in the right position yokuyisolve once you've identified the problem you've half solved that problem so kusho ukuthini lokho kuyenza uthola ukuthi uyokhuluma indaba ebalulekile uma ngabe kunento la ekhaya kuyenza ukuthi la ekhaya kunomkhulu noma kunokhokho okuyena lo vulela ubuthakathi kusuke fethakathi actually sometimes not ukuthi ufethakathi sometimes uthola ukuthi kwathi uma ehamba wagangwa waphendula wangasaba lidlozi lelihle wangakholakala ukuthi egezeke ekwazi ukungena emndenini so uthola ukuthi la ekhaya kunezinto lezi hamba yehlale zivuke la ekhaya kunabantu abafika at age of 50 bese bephambana ngekhanda bese behlanya kunama occurrences asuke enzeka eseswajwayele la ekhaya esizi ukhondolo lezinto uthola ukuthi ke mawulapha ke wena musu ukujahela ukulapha lo muntu ombona manje ukuthi nangu Sotobe soyahlanya uthola umsusa wendaba ukuthi lokhu kuhlanya la ekhaya kubizwa kungene kanjani uyabona ngoba uthola ukuthi kunokhokho la okuyena ophethe lensila so as long as uzoyilapha wena kulophilayo sasa umntana Sotobe naye mayefika kule age uzofika ehlanya so you are winning but you're winning just for today and sometimes ukhumbula ukuthi siyafa njoba siphila uzohamba futhi uthola ukuthi abantu abasenayo history yala ekhaya ukuthi kahle kahle kwenzakalani yabo so kubalulekile ukuthi uma sithi silungisa ikhaya sibe effective singabuki okwamanje siphinde sibukele nakusasa ukuthi kufuneka sihambe siyogeza loya muntu loya bese siphinde sivala into le umkhokha la ekhaya ngoba kuyenzeka into mayiseyiloku yenza isikhathi eside la ekhaya isivele leyo nto leyo iwumkhokha yabona kubalulekile ke lokho ukulapha kakhulu okufike ngiyakubona ubuthakathi yazi kululu kulapha ubuthakathi kodwa lento esisho namhlanje yetilwane ezingene ngemvume yemimoya esuke yavuswa wafike wala ekhaya wathola ithuna wafike usakha phezulu kwethuna la ekhaya lo muntu mawumlwisa wena uza negubhu zakho uthi uyamthwebula umthwebulo msaphi ngoba phela amathamba akhahleli la lo muntu nali ekhaya so lo muntu lo akadingi ukulwiswa lo muntu loyo udinga ukuthi enikwe leyo nto anikezwa yona anikelwe lo khaya anikezwa lona athuthwe ngendlela efanele la ekhaya ayobekwa emzini omusha asikhulume ngomuzi ke izindonga kunendlela yakwenziwa ngayo ukuthi ke lo muntu ekhishwe la but all we saying it is only la kunobuthakathi khona la kumele sometimes sibe aggressive but all the time ukulapha okuqondile is not aggressive imimoya it is the most disciplined izinto ezilalela kakhulu izinto ezilandela ama protocol kakhulu so as long as uzokwazi ukuthi leyo nto leyo
uyikhulumise ngendlela yakhona efanele. yes leyo nto leyo izokulalela but i problem asikwazi ukukhulumisa imimoya asikwazi ukulawula imimoya asikwazi nokulapha imimoya and once we can singajula kakhulu kuleyo nto leyo then we are winning Yo sizoba nama permanent solutions because yonke into iqala kuphi in the spiritual realm yabo so much sifocusa kakhulu emthini kodwa kwesinye isikhathi kunemimoya engadingi imithi edinga ukukhuluma edinga nokuqondisa ulimi then leyo nto leyo siyilaphile la ikazi iqedile wemfuka amavuso bakhona abantu abakholwayo bethu and la ekhaya sikhule sikholwa and thokuthi baba la ekhaya umfundisi noma isishoshovu impela esikhule ebandleni nenkolo esi understand njengoba sizazi kodwa unabantwana la ekhaya abafana nathi kanje abako 29 years 30 years abanawo amandla but ngoba beyibona izinto ukuthi ziyonakala la ekhaya sidlula kanjani entweni efana naleyo ukuthola ukuthi uyafisa ukulungisa izinto usazi umfoka sibiya kodwa ubaba njengenhloko ngeke umfoka sigegede uthi ubaba uzomtshela ukuthi baba khipha isipukile ekhaya sidlula kanjani lapho leyo nto inzima wena Sotobe uyazi lenkulumo ayikho lula kunabantu okwathi mokushona abazali baqala impilo yashintsha abayinhle kunabantu yaqhakaza impilo okwathi ngokushona abazali baphumelele empilweni okubonakalayo ukuthi success nokuphumelela kwabo ukubambeke kuphi ebazalini ngokungafuni ukwenza izinto ezi-right yayibona so enye into ukuthi ukhuluma ngaleso simo ukhumbula ukuthi wena la ekhaya uyingane awunayo isi la ekhaya konke as long ubaba saphila awunawo amandla okumenqa ngaphezulu but zibe zikhona ngithi manje ake ngikuhlukanisele kanje imsamo umthathu angithi imsamo sikhuluma ngemsamo umthathu kunomsamo wasekhaya komalume angithi kunomsamo wakini kunomsamo kuwe egazini ngoba ukhumbula ukuthi idlozi lihlala kumuntu imimoya ihlala kumuntu ayihlali emsamo ihlala kumuntu so unabantu ohamba nabo okidlozi lakho angithi eligade ukuphila ngokwempumelelo yakho ngokuphila kuwe emzimbeni so manje kuleso simo leso sokuthi manje akulungiswe labantu abakuwe emzimbeni ukuze izokwazi impilo yakho ukuthi iye phambili angazi noma uyangithola yingakho ngokuhlukanisela ukuthi nake ekhaya ubaba uyagoloza akafuni lento iphume la ekhaya akafuni ukuzenza lento bathe uyamtshela ukuthi lento yasikweqa ebusuku yasilala ebusuku yasikweqa lento ibhizi nathi uvela iBhayibheli ubaba uthi la ekhaya thina siyakholwa angithi angeke kuze ngoba manje uma uzomeqa ngaphezulu uzoba necala edlozini ukuthi awuhloniphe umzali wakho nathi njengabo makhelwane njengezakhamuzi sizokubona njengomntwana ongezwa la ekhaya ukuthi akwazi ukuhlonipha umzali so manje kuze wena uphumelele akulunge lo msamo kuwe manje mosokulunga lo msamo kuwe kulapho ke manje sesothola indawo eneutral indawo eneutral ngaba kusentabeni ngaba sehlane ngaba semanzini la esohambe manje sikulungisele khona ubunhlanhla bakho ngokwesidalwa esikwembethe ngoba akekho umuntu owazela ukuhlupheka la emhlabeni and akekho umuntu owazela ukuzothatha amacala abanye abantu la emhlabeni so manje ezinye izinto abantu bafika ezimenza ukuthi abakhona ukuyilungisa ngosi ulwazi abanalo yabona kanti into enjalo yakwazi ukuthi uyiphumele ulungise lento ekuwe ukuthi manje impilo yakhe ayiqhubeke manje iye phambili ayingavalwa yilesimo lobudlozi obukwabo uhlambuluke umhlanhla wakho buphakame ikwazi impilo yakho ukuthi iphumelele nawe iye phambili ngiyathanda mfoka amavuso ukuthi mhlambe uyigcizelele noma mhlambe uyichaze ngendlela yakho because lapho kuthola ukuthi ngingumntwana la ekhaya ngiyabona izinto ayihambi kahle kahle le time man I think into yokuqala Sotobe ngeke ngakhuluma mina ukuthi wena mawuzalwe emndenini usuke uzosolve a certain problem usuke uzalwe kuleyo mndeni uzonikezwa amandla
to fill the gap. So enye into abantu ekufuneka beyifundise kuyo and especially abantwana abangabafana, we don't know how we can stress this. Akudingeki ukuthi mawakha umuzi uze uyothenga umuzi esentini, hamba ushayela umkhukhu lapha ya esite, uthole nje isite at the age of 25. Into okufuneke uyifunde from an early age, even abazali basakhona, ukuzimela. Yabo, and kuba kuhle ukuyifunda ukuzimela, noma ngabe abazali bakho they are in support of wena, noma ngabe banjani, but funda ukusuka la ekhaya, comfort zone. Yes, and it is better ukuthi usokole abazali basakhona, basakubona usakhona ukwenza iphone call ukuthi hey namhlanje akunasinkwa, yabo, ngifakele le mali yesinkwa. Ungasuke ekhaya ngoba sekunama circumstances, yabo, sekunezinto ezikuhluphayo. Lokho kuyokusiza futhi noma nawe futhi unesiphiwo umntwana. It doesn't matter, this has nothing to do ukuthi kunobuthakathi ke manje la ekhaya. Sesiyakhuluma nje general. Yekela indaba yokuthi kancane kancane wena ufuna ukwenza imisebenzi komalume. Kancane wena uboniswa izinto ezifuna ukuzokwenziwa la ekhaya ngoba uzohamba uyokwenza umsebenzi ubhuti wakho eshayisa ngemoto bese athi uyambona uzothwala ngathi noma uzokwenzani. So into esikufundisa yona, especially uma unesiphiwo unokwazi ukuthi kunezinto abantu abadala abazibekile kuwe, sheshe uchele la ekhaya ukwazi ukuthi uyitholele lo mkhukhwana wakho, ukwazi ukuthi wenze lezi zinto idlozi elizobe liziveza kuwe noma leyo ngilosi noma labo bantu bahamba nawe bazobe beziveza kuwe freely, ungeze ukclasha ucabane nalabantu abadala la ekhaya, yabo. And this is irregardless of whether niyazwana noma nizwani, yabo. Leyo nto leyo iyokusiza kakhulu ukuthi ukwazi ukuthi umele, ngoba kwesinye isikhathi into eshilo sodwa kusigegede ukuthi kuphakama idlozi la kibo mama, kodwa uthola ukuthi ubaba wenza konke la ekhaya, abazali bakho bashadile, yabo, but kuphakama lobudloti bakibo mama yibo kufuna ukuthi ubumisele noma ubuhambise phambili, because yibo obunamandla and that has the ability yokuthi butakule lo bubakibo baba. So ukuze ukwazi ukubumela noma ubenzele izifiso zakhona, kufuneke ube ungekho la ekhayini la uthi uzalwa khona, ngoba uma ula ikusuka lento yombango, kusuka lento yokudonsisana, yabona, uzocindezeleka ukutheni leli dlozi la kubo mama likwazi ukuthi liphile kuwe, yabona, likutakule. So yiyo isolution esiyinikayo leyo, ngoba lokuthi vele uzofuna wena ukuba usikhwili phambana noBhobo emzini kababa wakho, kuzokufakela itilatiya, yabo. Kanti futhi manje ukuganga sekunengi, umuntu nje waqala wathi wenza umsebenzi ekhaya senembuka ngeziqu zamehlo ukuthi emva kwalo msebenzi kuyowenzakalani, yabo, because abaningi abantu abafika ngokuhle kanti sebacuya izinto emsamo, sebenza izinto ezingalungile. So kuze nawe ungabalwa lapho, izifunde ukuzimela, ukwazi ukuthi into yakho nesiphiwo sakho sime la ukhona. Manje wena yakhona ukukhipha ispoke noma usilahla, yes or no? No, yes. Yes, into ezenza leyo. Yes or no? Yes. Skeket. Uyasikipha isilwane? Depend. Depend. Okay. Yeah, man. Wemfuka Mavuso, lo mbuzo ngibhekisana kuwena Skeket. Ikhona imizi ehlushwa zipoki ngempela lapho kuthola ukuthi kwashona ubaba wala ekhaya ebethelile ngempela, elanda amadoda aseZimbabwe, alanda aseMozambique, nenyanga zendawo ezilandwayo kuthiwa zifike ziqhumpopopo lapha, kuthiwa kudlalwa, kuthiwa ngena inyanga kuloya muzi mfethu. Cha, umbuzo uthi akungena inyanga ngoba kwenze njani? Simple because ipokiza lapha kuyaliwa and azifuni lutho, sezazi ukuthi yisekhaya kubo because umnikazi walwamuzi wazinika igunya nelungelo. Yes, ilula leyo nto leyo. Ngithe mina kuwe Sotobe, yazi imimoya le epowerful, lenamandla kakhulu, yiyo lelalela kakhulu. Yiyo futhi le engahluphi.
mina mangazi nje ukuthi lezipho fana nemali yebhoko imali yebhoko ungakhona ukuyithatha kodwa there's a condition yabo akufuneki lapha uye nezigubhu uyolwa akusiyimi kufana manje mawuthi uyobona uTrump it's easy to see Trump just have a nice proposal ukwazi ukuthi ukhuluma inkulumo eqondile kodwa mawuzothi ufuna ukuyobona uTrump wena ufuna ungena ngama fighter jets angeke uzulume because lo muntu ugadiwe so nalezi zinto lezi awuyi ngempi ngoba lezi zinto phela zanikwa la and sometimes kufuneka sivuse yena lo muntu lo owalanda lezi zinto ngoba nguyozazi kancane yeah so depending ukuthi ke lezi zinto sifuna ziqhubeke iphile la ekhaya noma siyazilahla completely kukhona ukuthi sizovusa lo muntu nonke la ekhaya nizogezela ethuneni lakhe lo wazilanda sisuke sizidiliza siyiso sakuye bese simdingisa but awufuni ngiveze imfihlo la somnyanga but into leyo nto the problem where we miss it ilesikhathi sifuna ukulwa it's not every time awukwazi noma ngabe uzoshela intombi awuzi entombini uyimpi uza usoft so the chocolate yes so you need to be deceiving in your approach sometimes yabo fuke lezi uyithembisa izulu nomhlaba uyihlabele emabu umele uyihlabele uyinike ugologo uyinike utshwala uthi madoda siyahamba manje na umuzweni ongcono uyithatha izinto kulula Skeketa khona imizi enzima la lapho kuthiwa lufakwa lubuya nodaka kuthiwa hayi lapha inyanga iya nekhwama zayo qhumpopo mhlawumbe uwezwa into enjalo Skeketa noma mhlawumbe nami ngidlela imbumba cha iqiniso kuyayenzeka kusinsikhathi uthi uyangena emzini uzwe ngempama ungayazi ukuthi kuyazi uthi angena uzwe uthi uyangena kweminye imizi amabhoda andiza phezulu kuyayenzeka into ekhona iscience le yejulile yabona la njengoba ikhuluma ikhehla ngapha la suke mokunjalo ukhumbula ukuthi umuthi uwodwa ngeke ukwenze lokho umuthi uwodwa umuthi oplays 2 owenza lento angithi kungangeni kusho ukuthi ngamanye amagama lo muthi uhlanganiswe nemimoya angithi so imimoya le ereactayo ku angithi uthi mongena ukwenzele leyo nto leyo angithi so uma umuntu ombululekile namanje ngisayisho leyo nto ukuthi ongayibona inkinga uma unganawo amandla ungambulelekanga ngomoya unganawo umqondo namandla okuyilwisa leyanto wena uzongena nezinto namabhakede neintelezi wena uzoya ngokuthi uyaxosha leyanto angithi kanti into eyangena ngosiko la ekhaya angithi so ezinye izinto sifuna ukuthi wenzeni lesifuzayo sifuna icommunication abona kunezinto wena Sotobe okumele ukuthi moyikhipha ekhaya sofikile kuloyo muzi kumele ucale wenze usiko noma ungayihlabela noma usigayela utshwala angithi ukuthi uyacommunicate nazo awushaya kodwa uyayicela ukuthi ayiphume ngendlela ngoba umuzi ongena nemikhonto nani izogila yayibona lento izokubhekisa phezulu futhi hayi kancane kodwa manje ukuthi uunderstand ukuthi le mimoya ivuswe indlela yini uxhumana kanjani nale mimoya once wakwazi ukuxhumana nayo le mimoya i-communication yabakhona and then uzokhona ukuyinqoba ngoba awuyanga ukuyolwa kodwa uyaxhumana ngoba nazo phela sinama demand ziyakhuluma lezi zinto notikoloshe bomkhipha komuntu yakhuluma nesilwane siyakhuluma naso iyaxoxa ikhandiwe phela lento yavuza so inama demand nayo yabona uma ukwazi ukuhlangana nayo ukukhuluma nayo inama demand lento ifana nani ngizoyibeka kanje kukhona ukuthi njengoba sisakhuluma ngemizi uthola ukuthi umama noma ubaba la ekhaya ushonela la ekhaya ushonela la endlini umuzi wakhe wayeuthanda kwakuyigugu kuye usenhlizweni kuye kakhulu kuye thothi manje mekahamba inhliziyo yakhe noma shonela isathe la yabona loyo muntu uzohlupha la ekhaya
yabona uzolwa kaphithizela ngoba usaphithizela kwakhe angithi uzohlupha manje umulando umuntu angambulelaka ngomoya uzokutshela ukuthi kunesipoko la ekhaya kanti kuhlupha umuntu wala ekhaya so kumele kube nosiko lokuxoxisana nalomuntu ukuthi cha wena awusaphili manje la emhlabeni usungale kobaba omkhulu angithi khuleka manje ongena kuphi edlozini into ebalekile ukuxhumana necommunication wena nemimoya ukuthi manje imoya ngoba nayo le mimoya ihamba ngama level yabona ihamba ngama level so uxhumana nje nayo ulokhuze ukwazi ukuthi uyisuse but angeke khona enye ongeke uyisuse ngeforce njengoba ngisho ukuthi khona esinye isilwane ongathi uyasishaya siphume nomuntu la ekhaya sometimes uyahamba yogeza umuntu okhipha isilwane yomshaya isilwane ifika ikhulume lento iphume ahambe emhlabeni indlule 3 days ahambe because idirectiwe lento ukuthi izohlala la ekhaya wena nyanga sokumele ube nobuchule namandla okwazi ukuthi uxhumane nale moya and futhi enye into okwazi yabona khona into ukuthi siyinyanga sihlukile khona abantu abakwazi ukuvusa imimoya angithi ngoba manje ukhumbula ukuthi imimoya sekwamanye ama level khona ama satanism khona in so manje kumele ukwazi ukuthi imoya wenza lapho unayo ilokhuza iunderstanding noma amandla okuvusa imimoya uyasazi isipoko ukuthi sivuswa kanjani ngoba ngeke uyibulala into ongakwazi ukuyivusa yabona angeke ukwazi ukushaya utikolosho ukuthi uzothwebula utikolosho ungakwazi ukuthwebula yabona so abantu abanamandla abantu abakwazi ukuyithwebula izinto abakwazi ukuyivusa thina abanye singakwazi ukuthi siyisebenze kube nalezi esizokwazi ukuyixoxa kube nalezi ukuthi hayi lapha yana nonyabonga akuzama umuntu sike silikhuluma iqiniso ngoba angeke sazi yonke into yabona angeke ngifike la ngithi mina ngenza yonke into yabona kusasa umuntu sekayangilanda sengibalekile nezikhwama sengihambile nemali kusasa sekayabuya uzokhala ukuthi yabona lenyanga yakho yengiqolile ngoba ngifike ngakhuluma into engekho yabona so zikhona izinto esingakhona ukuyikhipha but ikhona izinto ezinabanikazi bazo umdliwa mfethu yini umdliwa umdliwa kaningi awusona isipoki noma isilwane ukasikhuluma ngomdliwa okaningi nesilwane singaba umdliwa ngoba siqeda izinto la ekhaya kusho ukuthi umdliwa umoya oqeda izinto la ekhaya oqeda impumelelo nokuphila nesilwane singafike sibe umdliwa la ekhaya nesipoki singavusa isipoki la ekhaya esifike sibe ngoba umdliwa kahle into eqeda ukuphila nokukhanya kwala ekhaya nedlozi thothi idlozi la ekhaya ngenzeka ukuthi idlozi la ekhaya njengoba ngikhuluma ngithi sometimes thothi inzila azikezwa izinzilo zikezwa nedlozi la ekhaya melivuka manje livuka kabi liqeda inhlanhla livuka ngoba umnyama kumele ligezwe angithi so umdliwa kungaba isilwane kungaba isipoko kungaba umoya nje ongcolile oqeda izinto la ekhaya Mavuso Khehlalami ichazile le indaba yomdliwa kuyenzeka yini umuntu wala ekhaya uma ke evuka kade eshonile evuke mhlawumbe sephendulwe umdliwa okay asiqale la umdliwa 2 yama categories umdliwa ukhona umdliwa ozenzakalelayo ekhaya not ukuthi uyazenzakalela but uwenzeka ngenxa yesigameko esithile okusho ukuthi number 1 nguthathe wena sotoba uzokhulela komavuso uluse lapha komavuso umuntu losebenzayo komavuso usotobe kodwa kusalayo yes ngiyaqina bese uze kahle mhlawumbe siyakholela yabo but uhambe kufike ushone mhlawumbe udlule emhlabeni sibe sikuthembise ukuthi hayi ndoda mhlazana uhamba ubuyela kwelakini siyokuxhoshisa ngeenkomo ezi10 noma siyokunika siyokuthathela umfazi ngelinye lamala kuhambe emhlabeni singazwananga uyabo ukuthi leyo nto leyenzeke bese uyabuya wena ngoba manje awukhonjwanga kwabakini mhlawumbe ukwenze futhi ungqwatshwe khona la noma singcwaba because sebakuthatha njengelunga lomndeni yes kodwa manje kunezinto wena okhala ngazo that were not fulfilled and promises angazange enzeke masobuya ke wena ngoba usebenzile la ekhaya usubuya nalolu laka lokuthi ayikhona nangithembisa umfazi ayikhona nangithembisa inkomo ayikhona nangithembisa ukuthi kuphi
so manje masofika wena usuba even more powerful ukuthi usuchelisa idlozi la ekhaya noma sithi senze usithebe kufika wena kuqala omkhulu nogogo bala ekhaya abasadli yabo lo muntu kuseyinkinga kanjalo isikhathi esiningi ke itribe yamaTsonga ngapha eNorth bagcine kakhulukazi lo muntu bemthathela umfazi bamakhele nendlu isikhathi esiningi uyabona umdlo wokuqala lo kuyenzeka futhi ukuthi wabulala umuntu umkhulu la ekhaya waxabana nomuntu welusile wamfaka emfuleni wambulala leli gazi lomuntu selivuka manje la ekhaya selibuzwa la kithi ukuthi manje lo muntu kuyenzeka ke futhi kube ubuthakathi straight ngihambe nje ngithi lo yamuzwa osotoba ngifuna ukuvala ngehlahla bese ngiyovusa umuntu uma ngivusa esipoko ngisifake kuphi edlozini ngivusa ini umoya ngizowufaka kuphi edlozini yes ukusho ukuthi kunesipoko la kulobudloti bakosodobe noma kosibiya leyo nto leyo ke njobe shila usigegede iba yinto ezo destroyer engazange lethi ezoceda umhlandla one of the signs omdliwa ukuthi umdliwa ukuthi will fool you because uzokuvumela ukuthi uthole umsebenzi kodwa le mali uzoyiqeda uzokuvumela ukuthi uyamthatha umfazi but nihlale ngokuxabana la okusho ukuthi uyakuvumela ukuthi engathi uyaphambili engathi khona into esenzakalayo la ekhaya but bese iyihliphisa futhi uyabona ayifani kakhulu umdliwa awufani kakhulu nento eyisilwane noma eyisipoki yona ethi nje hlupheka nje ethi umdliwa can fool you because ungakunika a certain level of success ucabanga ukuthi ayiyakhona manje kanti izophinde ihliphise leyo nto leyo ibhekise emuva yabo so umdliwa ke wakheka kanjalo ngiyabona futhi ke is one of the spirit esihlupha kakhulu naso esingadingi ukulwiswa uma sikhishwa esidinga ukukhishwa ngendlela efanele nangendlela eqondile ukuze sikwazi ukuphuma permanently kulowo muzi noma kuleso sibono mfowethu mhlawumbe la ekubetheleni noma sibhizi sikhuluma indaba yezigubhu bakhona abelaphi bendabuko ababethela ngazo izigubhu yes banamaphondo abahamba nayo emsini yabantu bafike bezobethela ngawo so leyo nto mfethu ihamba ibanga elide kangakanani mhlawumbe ekulungeni noma ekonakaleni kwezinto ngifuna ukuthi asaleli thuba ulidedele umdedele isigegede yes isahamba lapho kulento leyo ngoba lezi igubhu hayi zonke ngoba indaba yegubhu indala kodwa igubhu ehambe zifake imimoya evusiwe phakathi whether lesigubhu size ngokuletha umcebo la ekhaya noma size ngokuvika noma size yes ngako lokubethela kuzohamba isikhathi bese ngoba lesi sigubhu kufuneke sigcinelwe imithetho kuzothi uma sebehambile laba basaziyo ukuthi baxhumana kanjani naso bese iyasala lento wakheka kanjalo komunye umdliwa okusho ukuthi sekusala insila noma ubulwane ebthizeni obafike baphahlwa bafakwa kuphi ebudlotini la ekhaya ukuthi lana sathi introduce usotobe kodwa usotobe singami-introduce njengomuntu lophilayo si-introduce njengesigubhu yabo ukuthi ezogada lo muzi but besazi thina ukuthi every June ngeyi-10 senze ibrayi sibe nogoloko esiba nawo la ekhaya ubaba kasho kodwa uthi nje hayi ibirthday yami namhlanje ake sisose na inyama sinogoloko kodwa sibonile ukuthi kune glass logoloko elihambile wayolichitha somewhere asilibonanga ukuthi lishonele yabo so kuzohamba kuhambe lo moya loyo ofuthe wavusa waba la ekhaya uma usunganakekelwa usuba yinto ezoba against lo muzi ngoba manje usuba yinto ethi mina ngisebenzile la ekhaya kodwa manje ugoloko wami ngisawutholi nenyama yami ngisoselwa mina ngcono ke ngibhidlizeke baba endabeni yokubethela ngegubhu imbi kangakanani le nto noma inhle kangakanani uma ukuthi inhle
Ake siqale sihlukanise imsamo noma sihlukanise imizi. Ayifani. Yeah. Kunemizi othola ukuthi imbethwe imimoya yokholwa kakhulu. Engafuni izinto eziqinile ukuthi uma uthi ubethela ngezinto eziqinile njengegubhu ngokuthi soqosha idlozi la ekhaya igcine selidede lenye noma selifuna lizobusisa inhlanhla lifike lisindeke lingangeni. So imizi ayifani. Engafani imizi khona eminye imizi wangayibethela ngazi igubhu kube kahle angithi bavikeleke kodwa ikakhulu nangebutho nangezizwe kuyabethelwa but manje inkinga lento ihambe ibe inkinga yokuthi uma sengaba ikhonkwana ikinto ya forever emhlabeni into nento yavuselela angithi more special okuyinto evusiwe uthola ukuthi manje lento iphilile la ekhaya. Ngeke ngaba nenkinga ukuhlehla nje kancane. Khona umunye ubaba owalanda ibhodlela angithi ibhodlela wayinezitha omelanda ibhodlela alanda nophondo. So le phondo anebusiness ama-taxi. So le phondo labantwana abasasebancane bakhula lisebenza la ekhaya. So uthemese kakhulu baba ngokungasalandeleli ngokungasalivuseleli la seliphenduka selihlaba la ekhaya. Kwase kuthiya ubaba uselanda isithwalo sizoqeda thina la ekhaya. Ukuthi manje mebahamba bayohlola bayayibamba lento but abayibambi ngendlela eright. Yayibona sebayibamba kube ngazathi manje baba wayilanda lento ukuthi uzothwala ngabantu bala ekhaya kanti lento labantwana kuze bafunde bakhule yiyo lento iyavika nobaba kuze afike kulesikhathi yiyo lento manje inkinga siphela amandla waseswela manje ukuthi uzoyivusa kanjani noma uzoyilahla kanjani. So manje lezo zinto zihambe bese ke ziba umthelela. Kuyaye kube kuhle ukuthi ifu into yenziwa baba meke khona engathi bangayilandela umuntu usiko layo bagcina usiko layo noma thola indodana azoyitshela ukuthi la ekhaya sibethele kanje usiko la ekhaya siligcina yiloko naloko kuze lento ingabuyi manje izobuye futhi limaze la ekhaya. Kusisikhathi kwenzeka ukuthi eminye imizi bayabethela ngendlela ababethela ngazo thothi manje mokuhamba isikhathi sebahlushwa yithunzi. Yabona umntwana bebaphuma babona izithunzi abantu sebayasaba manje ukuphuma mokomnyama kanti sokuvukela izayikhonkwana manje seziyaphila ngoba izinhlanganiso amathambo nemithi angithi imithi iyaphela kusala amathambo mosokusela amathambo kodwa sewayayibusa amathambo awasacontroleki manje mosokunjalo sewayenzani sewangcolisa nomsama la ekhaya ngaba manje seyiphenduka umdliwa njengoba ikhehla lisho ivuka manje lento izochitha izinto manje la ekhaya ngoba usiko manje alisagcinwa. Yayibona manje kuhle ukuthi into meyenziwa qale kubhekwe umsamo ukuthi idlozi la ekhaya ubudlozi bala ekhaya bokuphi buyayivuma noma abuyivumi lento uma seyingenile la ekhaya isekelwa kanjani ukuze ingahluphi izukulwana nezizukulwana kulandelwe loyo mthetho loyo. Last question kule episode Sodom before nani nginika ithuba so ngifuna ukuqala kuwena lo mbuzo ukuthi la ekhaya kwashona umnumzane wala ekhaya ebulewe wasenikezwa isikhali ne esithi lesikhali sifuna ukuthi iphindisele nazo uzuyibambile siyasebenza lezi igubhu yabo uyiphindisele lo muntu okubulele kumele naye efe noma ebulewa ngesibhamu kube kangakanani ukuthi lo noma uphucwa kanjani umuntu lesikhali ukuze ngabuyi kabi la ekhaya abangcatshwe naso leso sikhali. Yes ngenhloso ukuthi kumele eyiphindiselele. Uyabona lento yokucupha isidumbu ake ngicale la wena Sotobe ake sithi njengoba ukhuluma ubaba wala ekhaya uyo umuntu osephutheni owabulala qala. Uyayibona le okuhuye osephutheni owahamba wayokhipha umphefumulo lapha yana basicupha isidumbu samshaya manje mina ithi lo mese ayolimaza abantu. Angithi uyazibona izinye izinto ezibuya manje uthola ukuthi umndeni lo yana soyaphela. Yabona ukuthi benza usiko abangaliqondi
Uyabona isibuya manje ngoba uma uzohlomisa umuntu umeze uma uzohlomisa isikhali lesi. Uyabona isikhali. Esizobuya futhi sizohlaba la ekhaya. Angicabanga ukuthi kuba lula ukuthi umuntu mena imngcwabe nesikhali kuyoba lula futhi ukuthi nomgubha nomphuca lesa sikhali. Uyohamba nazo ngoba usethuneni naso. Uyabona uhambe naso lesa sikhali sethuneni manje nomgubha kanjani nomphuca lesikhali. Omunye umuntu uzothi zenzewa spiritual phela lezo zinto ngokwamavuzo. Kukhona ukusbridge ngoba vele lawo maphutha esihlangene nawo ukuthi bamgcwabe amecha ke yenza njalo ukuthi ahambise umuntu ephethe isikhali. Kodwa ke sekufuneka siyibridge leyo nto simphuca ngoba number 1 into kufanele siyahighlight sodoba umuntu maka thiwa hamba yozilwela lo umuntu akangenile emndenini. Yabo lo umuntu usanenkinga yokuthi angeke abe idlozi vele. Usamfaka empini wena. Uthe akeme kancane angithi uthe angaphumuli ababulali bakhe bangakafiki. So inyanga kufanele ibe honesty ukuthi lo muntu ngoba nginibona nje anginiboni kokugcina. Kufanele niphinde nibuye. Sikwazi ukuthi lo muntu meseqedile le yanto simsuse lezi zinto simhlambulule ekwazi ukuthi angene abe idlozi elihle. Kodwa kuyahlola umuntu akumane kwenziwe makucushwa ngoba inkabi manje ihlakaniphile inkabi nazo zihamba kithi azimane nje zithi zobulala umuntu. So ikhona into yokugeza noma yokumvala umuntu, ikhona into yokumthwebula umuntu lesi sidumbu. Okusho ukuthi wena mawuthi uyacupha nje lo muntu akasekho usodoba akekho lapho udala ngimthwebulile. Ngoba ngenzela ukuthi uma uthi uyacupha kufana nokuthi ukhuluma wedwa. Yabo kukhona ke futhi ukuthi ke kweqana amaqhude la ebunyangeni ngoba kukhona ukuthi mina ngizigaranti ukuthi noma ungahamba umthwebule noma ungamenzani ngizoqala ngimembule okusho ukuthi ngizoqala ngimgeze ngento ethile ukuthi noma ngabe ababulali bakhe bahambile bakusigegede wathi uyobageza noma uyobavala qale kusuke le yanto bembuleke bebonakala ukuthi mase umcupha lesi sidumbu sikwazi ukuthi sifinyelele kubo yabona. Kodwa leyo nto leyo njoba ngisho izingakhala inhlangothi zombili because kuya ngokuthi ubhekene nobani uyabona ngoba loyo muntu kuyenzeka bamcuphe kanjalo bese siyomthenga thina. Sida indoda bekudlalwa man na ugolobo uzala. Hayibo kuyenzeka kudlalwe. Cha phela sisuke indaba yangokomoya is very tricky because uma ukhuluma ngokomoya kuya ngokuthi uphetheni kuya ngokuthi ukhuluma uthini. Uma lo muntu sengimthebulile mina sengimakhela indlu sengimnika ukologo ngimnika inyama ngingosela ngiyamtshela ukuthi yendoda abazothi kuwe buya uqonde kimi buyela kubo nina nazi nje ukuthi nicuphile ngendlela enicuphe ngayo kodwa njoba ngisho kusina wamagosa kufana futhi angeke uze uyishaya isifuba ngalo ukuthi hayi mina ngamvimba umuntu hayi mina yabo kuya ngokuthi uhlakane ngobani kodwa abantu ababe careful whether you do it successfully or not le ndaba yokucupha yenza sure ukuthi lo muntu at the end of the day iba khona i-resting day la sithi indoda beka phasi ikhali hlambuluka manje ungene emndenini. Hayi no ngane zakwethu sibheme sakhola hayi sukula namhlanje ngane zakwethu angazi ngalufanisa nani because indaba yesipoki noma yesilwane sikhe phezulu sahamba nayo safika nayo ezantsi mfethu first challenge ngifisa ukuthola ukuthi imphi imibuzo emibili ongafisa uyibuza usigegede since sihlezi ndawonye kanje phambi kwababukeli nanoma ngabe yini nje mfethu anything soto hayi imibuzo izobaqondana netopic lesikuyo ngoba sifuna ukuthi abantu bechazeleke uyabona. Ikhona into esehluphe kakhulu whether sigegede ethi abantu kuno ulalwa isilwane uyabo
ukulala okay asingathi silwane lalela ke mfethu mawona ungabuzi lo mbuzo ukuthi kube ngathi ufuna ngiphuca umsebenzi ngifuna ubuze nje nawe ube rough yabo so that udlule akaze ukuthi but ngifuna achaze lapho uSotobo umbukele emakhaya ukuthi le ndaba yokulala kwesilwane into ekhona ivinjwa kanjani ngoba baningi abantu abafika kithi abanye bathe imkhulu sengihambe 10 inyanga kunesilwane esilala nami iyavimbeka yini lento ikhona yini noma amampunge nje into engekho ikhona Khehla ikhona and uma ifikile ukuthola ukuthi usebudlalweni nomuntu ozwana naye gcina manje seyixova ikakhulu upheke isimo sabo mama ngoba meka nobaba baba ugcina ngasamuzwa yona ikhona ngempela kodwa iyavimbeka kuyadependa nakhona ngoba uma sikhuluma ngesilwane kuyadependa ukuthi into evusiwe ngoba khona nezinye izinto ezeqwayo khona neziphephetho umuntu aphephetho kukhona ukuthi uthathwe insila yomuntu omunye kuze kuthathwe impahla yakhe yangaphansi ihambe iyogaywa iyozogciba phela isimo sethuna kuvuswe lo yamuntu ukhumbule ukuthi inyoka noma isilwane angeke silale nawo asidalelwanga lokho into ezolala nawo umuntu so obvious lento ilala nawo umuntu kodwa iza kuwe njengesilwane so iyakhona nakhona ngokuyimamela ukuthi ivuswe kanjani yangena kanjani kuloyo muntu iyophuma kanjani so ilwana ayiphumi ngokufana ngikhona omunye kwenzeka ukuthi bathi kufuneka inkukhu emnyama omunye kumele kutholakala igazi kuye kwenziwe leyo insebenzo leyo imfihlakalo omunye wenza ezinye insebenzo eyiseceleni okumele umuntu kushithi kahle ukhatha ilokhuza iconnection between wena nalomuntu isilwane nalomuntu lo yes kona kuyayenzeka kodwa esikhathini esiningi ayekufuneka ukuthi uhlole eqala uzokwazi ukuyibona ukuthi lento uzoyikhipha kanjani ngoba nemithi ngoba angithi kunento yokuthi singawugaya umuthi wena mavuso mfethu kodwa kule mithi ake ngithi sigaye inteleza mhlambe ngigaye inteleza eziyi13 noma ezo14 angithi engihlanganisile so but iengine alentelezi thothi imithi emithathu yabona thothi yonke le imfakela but isekela le mithi but imithi ezosebenza ile mithi emithathu sinsikhathi imithi emibili ezohamba ishaye lento le so nakhona ke ngokujula kwenyanga kodwa yona iyayenzeka usakhona umbuzo wesibili ubaluleke ngani khona abantu abathwasayo kuyenzeka yini umuntu athwase athune ecabanga ukuthi unedlozi kanti uhamba nesilwane nesipoki yes yeah ubona ngani lo muntu awuchaze nje ukuthi ukuze umuntu angangeni kulelo gibe lokuthi azabe ahlabe inkomo ahlabe imbuzi athi uyathwasa kanti hey akunadlozi la ngizoqala la wena mfethu sengehla ngizoqala ngomthakathi umthakathi yakwazi ukuthwasisa umthakathi yakufaka ephehlweni uhambe uthwasa ogidi idlozi livuke livuke idlozi ukhuluma ukhumbule ukuthi utikoloshe imkhovu le ilwane ezikhaliphile yakwazi lento ukuzenza umkhulu wakho yakwazi lento ukuzenza ugogo wakho uthi ngiphupha ugogo ngiphupha umkhulu umshayeli avuke kanti isilwane ake ngibeke kanje kunama charity uthola ukuthi bathola ubuhlali sure obuncane abangabazi bathine bachanyela bathanyele ekusasa after 3 days bathole kunobuhlalo obuncane bese ke bathola namazuka lawa amnyama nama-fiber amnyama lawo kunensebenzo eyenziwayo kulelo khaya okusho ukuthi kunento evuswayo izo-introducewa la ekhaya but kumele kuqale kudungwe ledlozi la ekhaya kuzofakwa lesilwane number 2 ukuthi ubona ngani loyo muzi uzobona ngani kuthwasa wonke umuntu walelo khaya and impumelelo ayikho uyabona and ukuthwasa kwabo bonke abazwani omunye nomunye unesigodlo nomunye unesigodlo kunomoya obumnyama lapho ngiyabona kugezekanga lapho and noma ngathwasa umuntu akhona still usazohlupheka because umoya bokumele awulahle agezwe kuzobuya isithunywa sakhe noma idlozi lakhe likwazi ukuthi limphilise ngoba idlozi imali kumele kuthwasisile likwazi ukuncisha imali nempumelelo kumele ukuthi umothwasile uphile so uma uzothwasa uba nezinkinga still usaphupha kabi usayenzani then kumele ucaleke ukuthi manje ubheke lobudlozi obukuwe ukuthi buyibo noma kusiyibo hey washaya
No siyabonga mfethu. Bakithi siyabonga Mavuso babusigegeda ukusivakashela osukwini namhlanje sizobhunga indaba ehlupha abantu ngicabanga ukuthi ngiyacela sigegeda ushiye inamba yakho nanokuthi utholakala kanjani kuma social media platforms. Cha mina ku TikTok mongathi mkhulu bafana Nhlaphi nje emnyama na ku YouTube uthi mkhulu bafana nje emnyama inamba 061 240 1235 061 240 1235 angikho ke kudeni ngoba abantu Sotobe baye bacabanga ukuthi ngisemakhaya cha ngikho emakhaya ngikhona la eGoli ngikhona nje la ekhaya kodwa umuntu umekeza siqale afone le number ya WhatsApp iyenza yonke into la ngitholakala khona ngila eGoli ngila eSoweto eMndeni amen. Prophet Mavuso mina ngi-resident la ekhaya. WhatsApp number is 0768466131. Sitholakala eClermont, Cape Town. Uba namalanga specific la siba khona. Empumalanga Morgan Zone ngase-Emelo. But isikhathi esiningi se-Vanderbijl Park in the Valley, south of Joburg. Siyaqhilaza ke kakhulu online. Kusho ukuthi noma abuze UK noma ubiyabamba lento ihambe online. Uyahlola online lento. Bekuyilo ngabona ubuzo nje ngezwe ivoice sengiyahlola yisukile aleyo phakathi. So engisho ukuthi abantu abafile free Sotobe ukuxhumana nathi lapho bekhona. Izinto ke sizenzayo uyithola esigodlweni kukhona ekumele sikhulume lephasi uyabona so angeke siveze konke kuma podcast but nje la siyathobe kakhulu sibonga ithuba la sikhulume khona kosanyathela abantu amakhona basifakele isandla emanzini siyathobe kakhulu singoMavuso siyabonga. Igama lakhe uMavuso lana uNhlapho. Igama lami mina ngusazi ngingowasibiya. Nina ningabaqasa likawosa, nina ningabelembe leqamanya amalembe ngokukhalipha. Nina ningabendlula mithi edla kwezinde izihlahla lapho ke emakhaya siyanibonga ke eNingizimu Afrika nonkana ngokulalela noma nokubheka le episode yethu enhle kangaka lapho sikhuluma khona ngeenkinga ezikhungethe abantu baseNingizimu Afrika. Abanye lezi inkulumo esasikhuluma nazo namhlanje bayazazi kodwa bayaziziba. Abanye abazazi nakancane ukuthi baphila nenkinga efana nalezo. Bayishile ke inamba abelaphi bendabuko okwakho ukuthi usenze isiqiniseko sokuthi ke uyabathinta mangabe unenkinga efana nale ukuze impilo yakho izothola inhlala kahle ngayo yonke indlela. Gama lami ke ngusazwe kwesibiya stars in context ukuthi RCTV ngithimo ke Themba podcast ngicela ukuthi ke ngithathe ikhwama zami ngiyela phana ke kwakhubalo limbiwe igcikeni ngiyohlala nenkosi yami ngidla amaganu ngincinde ngidla amabele. Siyabonga.